ठो बौद्ध धर्म खेले ना जाम भित्सो असो कसन चुया बिजागो ल्यावन मक्त चुसु ख भारतीय खरसाङ भिचुजुरका सारनाथ धर्मदूत पत्रिका जागठी ओम छम नवयुवक ठ भिचुजुको मनि इच्छा पुङक ढा मफिया अन्नाप लामा असो कोस भन्टे खन्जना मन हिका भिचु मुजुसी छे ल्याउङ इले रेल दुर्घटना लाना मडुगु दुखुट खण्डुठिका टगु जिन नेरे बैसा दुखुट घटना जुया मर्म मञ्जुश्री लाल श्रेष्ठ या ठिठी चुसु मुङका नसोच नाम सौ सफु प्यावगडो वेक मञ्जुश्री लाल श्रेष्ठ नेपाई नाजाम स्वयम्बलाल श्रेष्ठ ठ किज ख 7 अक्टोबर या खख सुटेसे घरि न्याटा थाना हल खापा घरघर सौल अबलेटको जिन हव्या चुन्टिने खाप सौले निन चाल वाटक दना खापचाका सोया छम नवयुवक चस्मा डुम चिन्ताशील पहलन दना चुन ला निपा जुरे यत जि छुन्य न्य वटाल जि दार्जिलिङ वइको जि न्यना तीर्थ चायु चायुगला नवयुवक मखो धर्म डुटिया सम्पादक नपला वइको जि उसपल ठौकने ठनमरो सा ठौया बिजाको अले चुनी उपर केना बिया नवयुवक दना चुन घौची मयक दना चुन सुटे खनु है अन्टर हिरडे ढाल नवयुवक सगपासका चिन्तासी जि ख्वासिला चाटोना आना नवयुवक थावना जिन्यना ख्वा मसला निला मुस्लिम ख्वासिल त लय पूर्वने जना बिया झोल्याचुङ डटोन पिकल वाबुल ख्वासिल कोठावल वइ ख्वासया तया च्याटो चासा सुटे च्याटोनिक बानी मरो छिगन जि प्रसंग हिका येले दार्जिलिङ छुना दियो आखा बना छुकच्या मित्रिके जिगो मने छपटी त टक्कल लगेको पलको सुंग चुना चुना नवयुवक सुपो पोकेन निपो नेपाल भाषा चुयाटगो छपो हिन्दी सुपो पोना प्रमाण पत्र बा परिचय पत्र हिन्दी चुयाटगो धर्मदूत सम्पादक वइटा छो छ्याटगो नेपाल भाषा पो पिछो अनिरुद्ध जिगो परिचय बियाटगो सुपो पटिस पाली बनिको ठाव उपाकेनाटगो पो बन्ढुङ्गा जिन्जेना अंग्रेज बनिको टोटा पाली बनिको छा मति तया दिएको वेकला मिखाई खोबी हिसाबला ले जि कुटुकुला तर वेक मौन जिन पलको मौन ज्या अन तया मुनिय खमोस्यो छा छाइगो छु दुख जुल्ला छु अनुकूल मिले मजुल्ला वेकला थाले मखो छु दुख मजु पाली बन्ढगा वइगो फाले चिन्ताशीलता मटोटोनी नवयुवकै अभिप्राय ठुटी ठुट चुनावला जिन्यना छिठन झाइगो छेचोपी सुनाना शिउलकी मुस्यो चिठी छपो टोटा वइगो दु अले जि सम्झयाको प्रयत्न याना गाको बिचाना दिस छि द्रुतो मच मखो मन अस्थिर ख आटको कुमाय घचा डठी चंग चाठे यगु डेगी जिउली वेकलन छु खलाना मदि ठग विचार स्पष्ट ना मदि अले जिन खमलासी ठग पठा सुंगो बना पलख लिबा नवयुवक जिठावला वया छुटाल ढासा जि दार्जिलिङ ल्याउने जि वरा ठोडा मफुट पलख लिबा जिठया मेठावनकी दुखसी माली लुमङकाटे माकी विद्यार्थी जीवनीय मूल्य असीमित ख अझ देशीय भविष्य विद्यार्थी बोले ख नाचसुया आ नवयुवक ख भचचक रेलवनीको इ मजुरुङ लिन्ज्या पल्क कोठासँग फेरकाटया नाम ठेगान नन्यना व ढाल मञ्जुश्री श्रेष्ठ श्रेष्ठाश्रम खरसाङ दार्जिलिङ मञ्जुश्री सीका नेपाल भाषा प्रेमी छम लेखक मनोमन ढाल अले अखुनिया ठंग वगो धर्मडे लाटे कया मच खाचा पन्न फिका सोया छुछिगो लेख ख छिचोस पासे सदस्यला मखो रेलवनीको इ जुगले मञ्जुश्री स्टेसन पाक सोया चल बानी लिपा 3-4 बजेटी मञ्जुश्री हान सारनाथ लिया चल जि छुजुलर गान्यना रेल छुटेजुल कने छुटे वन ढगाली सबला चाफुट ड्यनिवालुल चाटा ठाटा रेलवनीको इ जिन जि सूचना बिया तर वन लिसबला ल्यावनी मुक्त छा ठनसन चुना आखा बनिको सारनाथको शान्त वातावरण खना वन मन मरुगला खन सक्षता शान्ति अनुभव जो तर ठ न्याग्ने मखो नेग टोनीको आदि अनुकूल मजिबले ठो अनुभव हिरडे याइ मखो
वेकन छुटया मरी जिन छु मर्या पल्खली पन्याना गोड डट छिन्चा र छिनगुड आयो कमिया तिमी झिगु विचार पक्क मजोनी न सामाजिक ज्ञाने डट जिन विचार मगान बेले छिटोटा वया छगुल छिटे शान्ति आशा निगो आँख बनेको इच्छा लङ्का चार चुना पाली बनावया तर पाली जग बना मगा खनी ठौ चिब टारे पिसु जुयान अंग्रेज सुकुले बना चुना थन मेपी भन्टे पिन बिए यमए बना चो पिन्दो गुली गुलीला यमए पास या टुंगो पिन्दो छिला नक्तिन झिगो क्लास छंगो खबर बिल जिडला छि स्कुल टोटा दिगो सापे नुगा मछि अनलिप पिछु समाज प्रादुर्भाव उद्देश्य इतिहास न छको चकना बिया मन्जुश्री ख्वा चकना वटे चिन्ता न पाज उठे चुनाव ल अले जितया बानको विचार ना दिस छिथगो विचार व अभिप्राय स्पष्ट नामडी न्यागो जना न मेट्रिक छौने पास ना दिस अनलिप पाले अध्ययन यागो प्रबन्ध जना बि समय दनी सुकुल बनेको समय ज्याजी ठौ कोठा बना मन्जुश्री वनिगो निश्चय याता बाबा लागु बहु टर्मे सफु निगो सोमु व बुद्ध मूर्ति छौ न्याना हल ठग सामान जुना सरासर स्टेशन पाके पला न्याकला जिमती तया वेक छे झाल नि निन लिपा 29 अक्टोबर यखख पास पत्रिका छौ प्राप्त दुल पास सुएको आव्या चंगो याक्न पोप विगा सुयाएंगा संवेदना टाठा जिगो मिखव नेपालवासी छम लेखक व सेवक गुमेशा प्रवासी चुनान नेपाल भाषा पत्र पत्रिका लेख कहानी कविता इत्यादि चुया ठगमा भाइ सेवा यात गुमेशा प्रवासी दाजु त केपिन त नेवा नाङ्गो हस्तलिखित पाचिक पत्रिका पिकेया सेवा यात ठौवया पासा मन्जुश्री लाल श्रेष्ठ निरे उमेर जुना आसिन 23 गते गलगलिया स्टेशने रेल किला ठो संचार टोटाव ठुली बनुवा जिगो व्यक्तित्व लाटा जुल हृदय कम्प जुठ्यान जुल मन्जुश्री जो आत्महत्याला मयाला सुभावना सारनाथ होला उखुन जिटा ल्याउन मुक्त ढागो वो अवस्था लुमके वहाँ आना जिगो व्यक्तिला लाटा जुनी जुइन दिनी सुदिन लिपा जिस्वाने पलाटया आसे खछौ ला ढैगो सोलन जिद्दिना याचित मध्ये छम्मिसा ताल मन्जुश्री ठन्मला व अले जि ब्रिटान्ट कना वइगो मिखा खबि जाला व ताल जिमचा थन पिछु जुइता वो थन पिछु ना बिउस झिकाय जु बचे जुइगो थन वे लचित न्यनि से खाटा मध्य छंगो लाका मन्या साफ शान्त पिछु याना बिउस फुक्क पूर्वन्न जुइगो तर जि मसु न वटा झिकाय त थन ल्याउ अबले हेरेल केल ख जि मयक ब्याय ना बिट हेबिल हे उइगो ठो सुभाव जुल ठो दशा जुल व ठया तर जि अन्तर हृदय खना चुना वे मन्जुश्री वे खोबी सो वेका चुंगु खा वे चटा जना चुंगु दृश्य अन न्याप्ने ठया चुंगु हे ल्याउनी म दैगु स